Well, iti awagan ni Apo West, ay mawagan na di kaso, in manifestar, iti mutibiyang saan nga presente, no, madi makapag-appear, iti akusado, iti husgado, gaputa masakit pala ay manifested to the court nga adda di hospital itatta di Metro Manila. Ket saan nga palubusan dayjay doktor na nga agbiyahe kayat dayjay akusado ti umay ag travel ngem dayjay doktor na ti mangiparit gaputa mabalin nga isut pa kay risangan ti biag na no kas pagarin agar travel iso nga madi kayat DJ doktor na in other words nakana DJ sagsagabaen na nga sakit itata DJ akusado dati nga mayor Marinat Gamboa nga rod ket indawat nga rod ito'y dawat ko nga rod nga rebeng na kuman nga maipromulgate DJ decision gaputa ipalubos mer tilinteg the Rule 120, Section 6 of the Rules on Criminal Procedure. Ipalubos na nga mabalin nga basa may promulgate DJ decision babaen iti pa na kay record na DJ criminal docket DJ decision. Okay, yeah. Then tay panangited ti kopya kay DJ decision kay DJ abogado tay akusado. Nupay kasta, kung ni Apo Huwes nga gaput this is a crime for case charging the accused for murder kunana basta nadagsen nga kaso nasapol nga presente isuna kunana ket kinanunungan mo ti fiskal ay kasi ti kunan ni fiskal kinanunungan ti korte ayjay kantay kunak there's nothing in the rules that prohibits the promulgation of the rules in absentia. Ipalubos tilinteg. So the decision ni Apo Huwes Dejay, and we have to respect it. So the promulgation was reset to February 20 into Numay Lawas. So kaya't na so sir, okay lang ko mga bagat that the accusation iti korte wano dati decision iti korte kaya ni Apo dati nga Mayor Gamboa ore awan ti presensya na Apo attorney. Well, that is my position. That is the position of the defense. Ipalubos di linteg. Ipalubos di jay rules of court. Yeah. So nga jakam mo no sa pay saan nga iso ti pagpanurayan ko ma di linteg. Kayat na nga presente may basa di judgment iti sangwanan na. Kantay ko nak mabalin lat ta kumabet nga may promulgate ti decision in absentia. Di ti daw-dawatin mi. Ta moyo nod da ko matao nga dagiti mangayat ko mga aglipasen dito nga kaso mismo nga DJ akusado kayat na iso ti mangayat malpas ko madeto yen tanabayag agtutuok isunan nabayagen dito nga kasong namalagip tayo DJ ito nga kaso ket nangrugi di pailaeng tawen 2009 and it is now the year 2026. Napauto yung na yan. Yeah. So iti agdam attorney at the hospital pailaon ex-mayor. Well, they get the yung baga kanyak ni Mayora. And at the impresentar ko nga the medical certificate pirmado DJ doktor nga mangtamtaming king kuana. And there is no reason for me or for anyone to doubt nga agsasuot ti kinaulbod. Firmado iti DJ ko the medical certificate na. So ano ti paspasalat namin na attorney ni ex-mayor?
Anyati. Anat paspasarela, sakit. Anat sakit. Well, nangato, the elevated the blood pressure na. Nangato unay, it is alarmingly high. But her doctor, kaya't na nga i-rule out di makungkuna nga cardiovascular accident. Stroke, para kada tayong layman data. Baka amit kaya di suspetsa niya doktor nga baka na stroke. So nga di kaya di doktor nga agbiyahe. Numampay kayat ni dating Mayor Marinette Gamboa ti agbiyahe kumatap numatendaran na. Daytoy promulgation of judgment itabigat. So iti biyang tiwes sa attorney na postpone manan iti panakai paga ito yung decision ng attorney. When na-postpone. Ito nga rod no ka, na-reset nga rod into no February 20 at 8:30 in the morning. So manam na mga ta-attorney nga makitan ko iti presensya ni Apo nga ex-mayor Gamboa. Well, ora siya mangnamnamaak nga maka-travel ton, makapagbiyahen ton ni dating Mayor Marinette Gamboa. Ala paliiwen tayo at di tayo met mamadto, aya. Nasayat ton ti salunat na. Amok nga magbalindan ton ti agbiyahe, tapno matuloy ton ti promulgation ti judgment. Yada dayo ni Apo Diyos, nagtultuli pa ila ti sakit na, when no, lalo nga kumaro, kat sa bali mga saritaan dito, ma'am,